Studianten nanta subicaya na Den Haag den protesta. Nanta rabbia com aumento drástico den interesse riba debe di estudio. Studianten e ex-studianten a subicaya awe na Den Haag. Nanta indigna com aumento de interesse riba debe di estudio. Nanta bisa dito sinti nang mes traicionava Estado. Ultimo aia nang regla nang pacu fianza di estudio ta cambia di maniera continua. Anteriormente un studiante su debe ta queda cancelado después de 5 anos e sa que agora abira 25 anos. E debe di estudio no prostroba un ex-studiante di hanya un hipoteca. E sa que ya no ta e caso mas. Assim na co tempo abing medida nang qua afecta e sun qua hasi fianza na duo con ex-studiante nang of studiante nang di maniera negativo. Agora e interesse da subi di 0,46% na 2,56% e da multiplica 5 bia. Copa algum studente que deve significante danificar hasta 30.000 euro na interesse só. Para motivo aqui é houve a subicaya a biamas den manifestação. Não deve seguir para interesse buyback na zero.